Haaro-ini kia Uhuru Park guku Nairobi umuthi ni Arigitani ya gikiro kia manathi magutunganite niguo gutabania igongona ria gucakaya na kuruta itio ciao cia muthia kuri arunao 26 aria makuite makingethanira na kinguki kia murimu wa COVID-19 kuma riria waingirire bururi-ini mweri-ini wa gatatu mwaka uyu. Na hindi ya igongona riri micumani yakirio ita njira ya kuririkana arigitani aria makuite. Igongona riri ritabanirio muthenya umwe tu thutha wa kuhuruka kwa ndagitari Stephen Mogusu uria urakuire ena ukuru wa miaka 28 kuumana na murimu wa COVID-19 na gwikira cumbi kironda-ini kia Arigitani ni kuria kurerikana ati ona ndaramukirite mushara wake wa mieri itanyihiire 5. Mweri-ini wa mugwanja niguo Arigitani magithirwo ria mbere ni gikuu kia umwe wao riria ndagitari Adisa Lugaliki uria wari mutaramu wa mathina ma mirimu ya atumia akuire. Thutha ucio marigitari 13 nio makuite kumana na murimu uyu ari ni hamwe na ndagitari Daniel Alushula, ndagitari Emaraf Ashraf, ndagitari Faith Mbumba, ndagitari Hudson Alumera, ndagitari Jacqueline Njoroge, ndagitari Robert Ayisi, ndagitari Anthony Were, ndagitari Damboki Mbaloi na ndagitari Stephen Mogusu. They had to fundraise as a class for 200,000 deposit to the ICU. As we speak, there is a bill that is yet to be paid, and we are not sure who's going to pay this bill. So we are mourning as a doctors' fraternity in this country. This country can lose a 28-year-old son of the soil while serving the citizens who need the services. It is also very sad that someone can die. They are offering a service that they cannot afford. Gucakaya kwa Arigitani umuthi gukite kuri mugaru na uria kwambiriirie rira murimu uyu waingirire guku bururi-ini na kuri o muthenya wa gatatu thaa 6 cia muthenya Akenya mahuragira Arigitani ruhi rwa gutugiria wira uria mararuta na atongoria makionekana gukorwo mari muhari-ini wa mbere kugathiriria Arigitani. Kwa ihinda riri maithori na mitangiko ya Arigitani ni thiite na mbere na kuneneha gukira gikeno kiao na kana ni marikinya handu ha kuruta wira na ucamba matari na guoya wa kwaga kunyitirwo ni thirikari na njira iria mangienda igikorwo undu wa kuhe ihinda kuona matua maria magutuo. Gwikururia gwa gwethwo gwa kihonia kia mathina maria marigitari mari namo gukionekana murigo riu to gutigirwo mukenya amu nu orabatara marigitari na manathi aria kwa ihinda riri merumite keni guthie na mbere na mugomo wao. Ngiribotera Kameme TV de kaunti ya Nairobi, rĩtwa rakwa nĩ Wanjiru wa Boro.